Kula mangken ni nga mga tora. Da maong kuna nikmat ta tititretan. Ken. Bada setong debu. Istaksiru minal ikhwan. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Pabanyaknya reta-retan pompong ki badan ning itunya. Anapa? Karena pensapen orang sandi iman ning akhirat kento bisa nolongin. Ambian berpanpalang gu laku ning akhirat, muslim berpanpalang gu laku ning akhirat. Nika ternyata beda teretan sekenal ka aba gu laku saya selamat nolongi je pun. Manter bae enga. Betul? Kong langkong seijamin pasti enga pasera nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika jaipon bakal adan tek bulaban sambian. Bulaban sambian gu laku kak dito para rabu bakal elerek tonton pamasok aka swarga ya teraki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Paling utama na orang si bentua ngada beneng kore orang-orang si banyak maca solawat. Pambian mah ngocak masa oning ke Nabi Muhammad pun gula maca solawat itu. Nah ini lagi. Ya cerita akibi gulam dia. Iki, Pak Bu, bada malaikat sekhusus madepa kakuste Kanjeng Nabi saya rasa maca solawat. Ribarin bada jemaah gula atanya, iki geng ko. Ana apa? Orang ni kamu ning Madinah majek tenang lagi majek pernah naik ko. Mak munding Mekah ni kama asad bulusat ngani kay. Gula bawa ca. Ya mata pernah aja solawat setunya buru ke Madinah dan gitu. Solawat setunya orang-orang yang baca solawat pun itu juga di Madinah kan Rasulullah di Madinah kan ya mata aja lepas cak magi polisi na bersabar mangkan gula ban sampean gula ko ban Rabu siapa sih toro cak ban soromban masuk surga binibi ke TV masuk surga rombongan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara rombongan king tak langkong cak ban soromban nyari ketua rombongan tak kota to ke jadana